Adi Guzman de Jesus je ostala bez svoje 13-godišnje ćerke Lourdes kada ju je njen 15-godišnji drug iz škole, Jordan Howe, upucao u školskom autobusu. Jordan je poneo pištolj svog očuha kako bi ga pokazao svojim drugovima. Kada je prvi put pucao iz njega u pravcu poda, pištolj nije opalio, pa ga je uperio u Lourdes i ponovo pucao. Nažalost, drugi put je bio fatalan po devojčicu. Adi je želela da ubica njene ćerke provede ostatak života u zatvoru, ali se onda predomislila. Shvatila da je Jordan samo dete i da je ceo život pred njim. Zato je odlučila da uradi neverovatnu stvar. Na suđenju je zagrlila Jordana i pristala da mu se smanji kazna. Postignut je dogovor da nakon godinu dana u zatvoru Jordan sa Adi krene po Floridi kako bi drugim mladim ljudima pričao o opasnostima nošenja oružja. Adina fascinantna hrabrost i sposobnost opraštanja ne samo da će da promeni Jordanovu budućnost, već će sigurno da dotakne živote svakoga ko bude čuo ovu tragičnu priču.